Berikut jadwal penyisian grup Liga Champions 2022-2023, pekan ke-6, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Porto versus Atletico Madrid, jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Leverkusen versus Club Brugge, jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Bayern Munchen versus Inter Milan, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Liverpool versus Napoli, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Marseille versus Tottenham, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Rangers versus Ajax, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Victoria Pilsen versus Barcelona, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Sporting versus Frankfurt, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Kamis, tanggal 3 November tahun 2022. Real Madrid versus Celtic, jam 00.45 waktu Indonesia Barat. Shakhtar Donetsk versus RB Leipzig, jam 00.45 waktu Indonesia Barat. AC Milan versus Salzburg, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Maccabi Haifa versus Benfica, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. FC Copenhagen versus Borussia Dortmund, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Manchester City versus Sevilla, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Juventus versus PSG, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Chelsea versus Dinamo Zagreb, jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar tim yang sudah memastikan lolos ke 16 besar Liga Champions 2022-2023. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga. Sampai ketemu di video selanjutnya.